beraman desa, men javob "Etta hech qanaqa g'alaba bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi" dedi. Ko'tiga ham javob berisha olmadi, ko'tiga hech qaysinisi. Jalab shuncha odam tashlayapti, bittasi kelib gapira olmayapti. Bular isqirtlar o'zini prezidentini qamagan. Bular odam bo'lmaydi. Milisalarni bir tiyinga ilmayapti xalqi. Bor, shunaqa ham xalqi bilan tupoy. Miyasi o'smagan, 9-yilda qolib ketgan bularning miyasi. Molga o'xshaydi jalab. Shuncha o'zbek bordi, o'zbeklarning oldida bir tiyin bo'ldi, o'zlarini hurmatini ular to'kdi. O'zlari bilan o'zlari urushadimi bir bolalar bo'ldi. Rahmat katta, rahmat. Da yutdik biz. Gap yo'q, rahmat. Rahmat katta. Ro'zg'oboyev Nursulton, sen men uyimda sый ko'p жүрген баласың ғой. Мен сыйымды, мен тамағымды жеп, аузыңды толтырып, боққа толтырып сөйлепсің. Сен башыңда ме жоқ, башың іші гоң екен, ошоны билип ал. Сен канча деген мекендешиң, өзбек улуттары биздин территорияда жашайт, сен аны унуткан жоксуң го. Сен аны эртеңки күнү ойлогон жоксуң. Сен шакал экенсиң. Сен шакалчы иш кылдың, ишиңе жооп бер. Сен ойлоба, кечирим сурап кутулуп кетем деп. Мен сен жолуксам, кай жерден болбосун, мен сени матыр кылам. Ошону көрүп ал. Мен Дастан Саршей, мен сени бойго чакырам. Мен 70 киломун өзүм кикбоксун. Мейли кикбокс, смешанный десең смешанный. Мейли күрөш десең күрөш. Любойлукта мен сени поясың келтирем. Таяк сөйлөп жүрсүң го кыргыздардан. Сен унутпа, сен тарыхты кара. Кыргыздар кыргыз экен деп дүйнөнү багынтып жүргөндө, сен өзбек улутунда Орзубаев, силер кухняда кыргыздарга тамак даярдап жүргөнсүңөр. Эркек болсоң бойго чык, намызга бекем бол. Бирок Ахматтын лигасынын тренер айтты, сен эркек эмес, сени артка качып кетет, ноги берет. Обращение Нурсултан Розубаев, обращением сизге. Кыргызстандан обращение болуп атат сизге. Кечеге поездди көрдүк. Мен Кыргызстандан боламан, Ош шаарынан Атым Сайыт Мухаммад. Мен өзбекмин. Ага, поездди көрдүк, Кыргызстандагы поездди. Биз действительно күттүк бойду, что Нурсултан Розубаев чыгады, урушады. Бойду көрдүк, но бойду көргөндөн кийин Калтайганизм көрдүк. Сизге бит уруп жүрүп койду. Биз Кыргызстанлык боец Арыкбаев Алтынбек. Сиз Өзбекстанга өтүп, обращениеңиз неправильно болду. Сиз у гап менен межнациональный конфликт башташыңыз мүмкүн. Ушунасызбы? Сиз битташи гапыңыз менен ага неграмотность это означает, что бойду юткиздизмен таанып туруп, урмат кылып, соперникти урмат кылышыңыз керек. Биринчиден, сиз мehmonмисиз, mehmonligingizni bilib turib, sizni hurmat qilishyaptimi? Hurmatingizni biling. Siz ham hurmatini joyiga qo'yib qo'ying. Birinchidan. Ikkinchidan, siz O'zbekistonda yozyapsiz, что Кыргызстанга не прав, что неправильно поступили. Они правильно поступили. Sizni hamma videosi bor. Siz yutkizganingiz, что Chelsiga urib nokdaun bo'lganingiz, keyin ringdan chiqib ketganingiz, hamma videosi bor. Faktlar bo'lsa fakt. Qirg'izistonlarda siz bu чисто спортивный интерес bo'lsa, спортивный интересsiz qolsa nachar. Siz agar Qirg'izistonliklarni qo'shishga haqqingiz yo'q. Qirg'izistonliklar men Qirg'iziston uchun jonimni beraman. Men Qirg'izistonda tug'ilganman, Qirg'izistonda katta bo'lganman. Katta bo'laman. Shuning uchun Qirg'izistonliklardan kechirim so'rab qo'ying. Если ты истинный боец, ты должен уметь проигрывать. Если ты не умеешь проигрывать, то ты не боец.